OP moderator tuna ka masarong kal toy kha an preparation chu thale mai ti sian performance strong pokhan ma se IAF mission objective le tunlai thilthleng hi an enlo min ti tur ani chan chu tuna fekron soite kha engma chiang ala omlo draft chiang sa written paper nge PDF ringot po hu thei tur engma kan mulo chu mai ba ka IAF hi safety first mission always intima se mission always takha an poimoni sipe ani na nga thi hi an ready shrim shima eng amani life in pek hi nun na tan pek hi point timia lo khata po khan eng thil dang ma hi an mission block tur khani lo mission always ti taka khan thil poimo hun poimo ron thlenga te 80% kan nei don chu ni ti poni ma se khami 80% khan du chon an community ar theireng hetiang hun kara hian development ron thleng don poti ma se hetiang high risk aversion area hey IAF military installation how ani don na battle drill te awareness te abikin tuna country atong in Times of India in report dan page 2022 no changkhan Northeast India hian IAF hian abikin military exercise increase chana hetiang ang bawro ka hian tuma begin private investor businessmen te hi uninvest tu don lo risk asang khami mai ba ka international geopolitics hi an ngai lo ne ti om tur ni chan chu country at trewangin Bangladesh le Myanmar bawro khiat asal tuk tunai abikin Bangladesh India hi tension sanga chumei ba ka Myanmar junta le rebel in kara in ti boina om kara hian keinin alaya base kan da chuan heng government pani te hian an mani safety concern turan ngei to don ching shim heta hian tinge base om man tinga he base hian khoilai kan ka engkho kan kho pui tinge target thei ti vel hi an number one concern ni don abikin junta kan soi pechon military kha bo ka military installation ani na in Bangladesh pei chu kan chia to vekangi news kan en chuan engma ala dai thelo areng reng tension ala sang veka second song khadiang kara han base da in kan mun le kan omdan shrim kan he state khomuang hi high risk area tan hi acha ka tilo ni chumi vaing IAF ne na hian kan hand over lo tur ka ti ni